ደህና ናችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። አዎ ሱመያ እንዳለችው እንግዲህ ሰርፕራይዝ አላት። ከዛ ድረስ የመጣሁት ያው ከኢትዮጵያ ድረስ ወደዚህ ወደ ሰና የምን የመጣሁት ሰርፕራይዙን ይዤ ነው። እንግዲህ ሰርፕራይዙን መጀመሪያ እሷ ትገምትና ከዛ እንዴ ገመትኩ። በጣም ጓጉቻለሁ። እንዴ እኮ ገምቱን ገመኩ። በጣም አስጠበቅሽኝ። ሆዴን በጣም የቆረጠኝ ነው። እሺ እንግዲህ ሰርፕራይዙ በጣም ደስ የሚልና ትልቅ የሆነ ሰርፕራይዝ ነው። ሰርፕራይዙም አንቺን ከዚህ ሀገር ይዤ ለመሄድ ነው የመጣሁት። ይሄ ነው ሰርፕራይዙ። ከዚህ ሀገር አብረን እንሄዳለን። አንድ ላይ ልጆችሽንም ይዘሽ አገር እንኳን ባትፈልጊ ደስ የሚል የምትፈልጊው ወይም ዱባይም ቢሆን ሳውዲ አረቢያ ብቻ ከዚህ ሀገር እንድትወጪ ነው። ከዚህ በለጠ ሰርፕራይዝ አለ? አይ መጀመሪያ አትለፊም ነበር እርግጠኛ ነኝ እኔ። አይ ብትነግሪኝ አሪፍ ነበር። ግን ማለት ያው አንቺ የምትፈልጊው አልሽ ብዬ ስላሰብኩኝ እሺ እምቢ ትይኛለሽ ብዬ አልገምትም። ከአንቺም በፊት ሰው ብሎኝ ያውቃል። በሰው በውስጥ የመጡ ልውሰድሽ የምትፈልጊውን ነገር ምናምን ያለው የነበረ ግን እውነት ለመናገር ከሆነ ከየመን ማውጣት አልፈልግም። ምን ይሰራልሻል? እሱ አገባ የራሱን ህይወት እየኖረ ነው ያለው። አንቺ ደግሞ በሰው ሀገር 2 ልጆች ይዘሽ ማለት አይከብድሽም? አትጨነቂም? ያ ነገር እኔ አሳስቦኝ ነው ያንቺ ችግር አይቼ ነው እዚህ ሀገር አሁን ድረስ ከዛ ድረስ አቋርጬ የመጣሁት አንቺን ልወስድሽ ማለት ነው እኮ። ሰላም ምን አለ? ምን የሚያስደስሽ ነገር አለው አሁን እዚህ? እሱማ እኮ ገብቶኛል። አንቺ አሁን ለኔ ያስብሽ ለኔ ተጨንቀሽ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው። ግን የመሄድ ሀሳብ የለኝም። እዚህ ለምንድን ነው የማይደለብኝ? በቃ ለምን ሄዳለሁ? ምንም ስለጎደለብሽ አይደለም። ለምሳሌ አንቺ እዚህ የምትሰሪውን የምታገኘውን ነገር እኮ በዛ ሀገር ለውጠሽ በዛ ሀገር ላይ እየሰራሽ እኮ መኖር ትችያለሽ። ምንድነው አሁን እዚህ የሚያስቀምጥሽ ነገር እኮ? በቃ አሁን ለሱ እኮ አይደለም እሱ መቀየር ይቻላል። ዩቲዩብ ነገር ችግር የለውም። ግን የመን ውስጥ ያኔ በቃ የመን በጣም ነው የምወዳት። ጓደኞች አሉኝ፣ በጣም የሚወዱኝ ጓደኛ አሉኝ። በተለይ የመኔዎች በጣም ነው የሚወዱኝ። በቃ እንደ ቤተሰብ መሀል ያለው ያክል ነው የሚሰማኝ። በተለይ ከነሱ ጋር ሰውን በጣም ነው የሚወዱኝ። በሁሉም ነገር ከጎኔ ናቸው እንጂ የመንን በጣም ነው የምወዳት። አልከበደሽም? አልጨነቀሽም? አላስጨነቀሽም? የሱ እንደዚህ ማድረግ አንቺን አልተሰማሽም? አሁን እዚህ የሚያስቀምጥሽ ነገር ይሄ ነገር ካልተሰማሽ አው ትቀመጫለሽ። ግን ይሄ ነገር እያለ እኔ ላንቺ ራሱ በጣም ሊሰማሽ የሚችለው ነገር ሳስብ በጣም ጨንቆኝ ነው ያንን ሁሉ እርምጃ ተራምጄ ዛሬ ላይ እዚህ የደረስኩት። ስለዚህ ምንድነው እዚህ የሚያስቀምጥሽ ነገር ምንድነው? እስቲ ንገሪኝ። ሌላ ነገር አለ? ምን አለ? ምን ሊኖር ይችላል? ለኮ ለኔ ብለሽ ነው ሁላ ነው የሚሞር የሚሰረቅሽን ሁላ ነገር ያደረግሽው ለኔ ብለሽ መሆኑን አውቃለሁ ሰላምዬ። ከሰይድም ጋር ጥሩ ግንኙነት የነበራችሁን ያበላሸሽው ለኔ ብለሽ እንደሆነ አውቃለሁ። ግን ምሽ ለዛ ደረጃ ሀገር ለቆ ለመሄድ የሚያስሄደኝ ነገር የለም። ምን አስሄደኝ? ምን ትሰሪያለሽ? አሁን እኮ ማለት ሀገር መልቀቅ ያለበት ነው አይደለም። ይሄ ላንቺ እንደሆነ እየገባሽ አይደለም ያለው። አልገባሽም? ላይ ገብቶኛል ሰላምዬ። ቢገባሽማ እሺ ብለሽ ትሄጂ ነበረ። እኔ ስንት ነገር ሆኜ እንደመጣሁ እንዴት السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو هردوسو تافيك بجمتو تداوتو تكيا هرا هيريا سمية مالجتي جرينيا نما كتاتي سوكيدا فيرفيرسون نما ديو جراني እና አራ ደምቴት ማን ሶቂድ ቅማሚ ወንቲ ሲን ይትነቅ ነንጅሩካ ሲፎደደ ደማ ዳይመት ያደኩት ዲፈታ በቃ ይሳድ ኤጉን ቀብዱ የመኒ ከነ ከሳቦ ቀብዳ ጀቴ ሰርፕራይዝ isi goda jette isinu surprise miti prank taate jechuudha. Jireenya namaa keessatti seenuun dhugaa dubbachuuf ulfaataadha. Sumayyaan ka waan isitti dhagahame Allahu aalam rabbitu beekaa jechuudha. Garuu akkanatti jira miti jireenya namaa keessatti deemanii osoo isin yaada kana hin kenniniif yaada gattee isaa deemuuf yookaan biyya biraa deemuuf yookaan immoo isa dhiisuuf yaada osoo hin kennin jetteet maan Itoophiyaa irraa kaatee Yemanii isii fuutee deemuuf dhuftee jechuudha. Mistira guddaa ka beekutu jira jettee achi ilaalaniin hayaatiin isiin akka waan fuutee dhossiteetti natti fakkaata. Hayaatu waa taate taanaan sirraa gadi hin buunu ja'aan anillee asumaan jechuudha. Inde intala arsii teenna waa gootee maa iman jiraanne siin jedha ka. Saniifuu maal inni
rimoorii jala hattee jirti rimoorii fiddee jirti rimoorii sanirree kaawaan isiin gootu waa deebisiif Sumayyaan garuu badaam miti nama gaariidha la deebisii fi rimoorii sanirree deebisii fi Sa'iidii wajjin illee araarami jetteen እሺ ያሱ ብራ ነው ማለት ነው ሰይዶሞ አንራ መስላምቲ ከናረቲ ፍሪ ዋንን ገርቴ isin beeko qabdan rasmi machu tokkofarati saydo garte gaafane garte waan kanati seenu dibbitan seenu hordoftoonni khayya garte kan garte dhugaana jaalatan kan garte waan angade hunda garte hubatani beetan ni beetan jechu ane saydo daan abo saydo nin fuudha jee wit jee abo namichana wanni garte dhufteef wanni garte ati kharabi jetana gal dhufteef fuudha fi miti ilmaana chi qabda jaarti qabda waan dhufteef xumuriin jeen jalqabame me waan dhufteef jalqaba xumuriiti achi booda waa'ee gartee fuudhaaf illee itti seentaa dhaabbadhuun jeen mijoota nagartiira dhaabbadhuun jeen adabadhu taa'e abadan aboo gattaa'e ani gorseetin hanga tokkoon gartee isiniif ol baase malee isiniif ol hin baasneen aboo Sayyidoo gattaa'e abadan keessa dabree maal hin jedhan Sayyidoodhaan gartee aboo mijoota nagartee mala baasnee akka maxxansuu godheetiif irraa irratti hin maxxansiiti an akkan godhuun godhaan jeen keessa dabrechu namni gartee viidiyoo yaaltanii beektan jechuun kan quba qabdan jechuudha. Lakki jee wuxi jee hogguta akka dhufee maal nan jee ayyuun duubaraa barnaan jee xayyib duuraatu maal godha fireen dhiigi adeeroo dhiigannoo qofee ta'a dhiigi kun horee si qalla lukkuu si qalla isiin eega micciran akkuma isin jee waan takka gartee ni fedhannaan gad hin dhiistu waanuma gartee aboo Sayyidoo gattaa'e abadan. Hojiinsa ayyuu halkanii guyyaa waama ayyuu gartee yookaan immoo Finfinnee fi Adaama gidduu deemu qofa. Aboo Sayyidoo gattaa'e akkasitti waliin kana wal qabnee ataakaroo jabaa keessa turre jechuudha. Akka hanga gartee ani itti naafetiin gartee ayyuu irraa fuudhu deema hangas takka gartee nama tokkotti hangas takka fakkaata jechuudha. Garuu ni beeka. Garuu Sayyidoo ni beeka. Waan hin gartee ani itti himsa hundaa'u osuma gartee wanni yaasuun joogtuun sirriidha. Yaasuun birraalleen kunoo akkasitti ittiirra haasa'ee jira wabiilleen kunoo asitti cinqamaa jiraan ajjeesuu edaa shugguxiinatti bitatee jira shugguxiin rashanuu edaa sababa hayyuu jechuudha hayyuun nama meeqatu itti duula tokkoffaa mucattiin hidiyyaa Sumayyaa fuutee obsitee jirti natti fakkaate akka achi ilaallutti deebi'ee Sumayyaa kunillee na ajjeesuu edaa piraakiin keessan achi hin dhumatu ajjeechaan osoo barbaadame silaa guyyaa takka daqiiqaa sekoondii namarraa hin fudhatu jechuudhaan hin kijibina waan hin taane jechuudha waan hin taane hin jedhina yaasuu birraalleen ana baqqaa sababa na godhatanii maarree akkas jedhanii Sa'iid jidduu kanatti immoo cinqamee jira nama isaaf hubatu dhabee jira haa jennu immoo nama isaaf hubatu argatee jira haa jennu. Hayyuun maaliif gattee deemte hayyuun gattee hin deemne maaliif intala hiriyyaa Sumayyaatu osse mucattii tana eessatti akka dhoosite kaa isitu beeka seeraan gaafatamuu qabdi maaliif biyyaa baate maaliif rimoorii hattee eega inni jaalatee ka godhu taate deemteetini Sumayyaa barbaade jajjabeessuu Sumayyaa waan tokko gochuu qabdi malee maal hinaaffaan kana Sumayyaanuu hagasiin hinaafne isiin kaatee biyyaa baatee deemteetini waan kana goote itti gaafatamuu qabdi jechuudha hiriyyaa Sumayyaa saniifuu akkasii yaanni kiyya har'a kanuma Sumayyaan immoo asitti haasaa hedduu haasoftee jirti Sa'iid kunoo shugguxii akka babbalataa jira ka shugguxii kana waan inni godhu heduu hin beekne eenyuun akka itti ajjeesuu heduu hayyuu gaafa argate itti agadhiisuu hedaa birraa ajjeesuu hedaa hiriyyaa Sumayyaa ajjeesuu hedaa wabii ajjeesuu hedaa hin beekamne shugguxii akka babbalataa jira akira akkanatti maraate kunoo Sa'iidoon illee Sa'iidoo nama gaariidha nama yuutuubiitii nama barsiisuu nama gaarii nama akkasiiti maarree jedhanii uummanni hedduun isa jaalatu har'a shugguxii akka babbalataa jira eenyuun akka ajjeesuu hedu garuu Allahu aalam. Sumayyaan bakka kanatti hedduu gammaddee jirti maaliif akka gammaddee beektane waan mucattii dhabeef gammaddee jirti. Dhugaa dubbachuuf ka viidiyoo kana namni argitan hundi keessanuu takka 2-3 jettaniitiin wanti irraa hubattan hin jira jedhee abdii guddaa isinirraa qabachuudha maaliif
hayyuun waa malee hin banne maaliif badde nama isii soquu dhabdee jirti maaliifi hundinuu piraankiidha akkana yookaan immoo yaasa baga itti cabsitee jedhanii namni hundinuu waa'ee isii haasa'urraa isiin badii qabdi wanta jedhamurra haasa'amaa jechuudha. Garuu haga amma argamuu dhabuun isii eessa akka geetti dhabamuun isii kun garuu hedduu nama yaachisaa jechuudha. Saniifuu asitti Sumayyaan immoo gammaddee jirti. Gammachuu hedduu keessa jirti jechuudha. Isiin baduun isii jechuudha. Sadaffaa fuudhuudha. Jaartii sadaffaa yoo fuudhe ani na gammachiisa maaliif jennaan isaan lamaan yoo ollolan ani immoo jidduu taa'eetumaan isaanii kolfaa. Saniifuu jidduu jaartii sadaffaa dhufuu isii dirqama jettee jirti. Garuu obbolee hiriyyaan isii damollaa deeggattee deemuu qabda akkas jettiin Sumayyaan jaartii sadaffaa fuudhuuf gammaddi. Isiin immoo deemteetiniin atuu jalaa baafadhu jettiin argitanii ilaala. Mee jireenya ilma namaa kana laala. Isiin jaartii sadaffaa isaaf hawwiti jaarsa isiitiif jechuudha. Obbo hiriyyaan isii dammoo isuma isaan iyyuu dhiisiin ijoollee jalaa fudhadhu bakka inni isin arginetti jalaa baafadhu jettiin. Shoof ayii jireenya namaatti irratti sooqidda. Qimamii maal godhuun nama dhibuu jechuu ta'uufi osoo taatee bar yoo tan eessaan ba'e osoo ammanaa dhufe ammuma tana dhufeetumaan osoo nooliin jiraate 3 miti 5 osoo fuudhee nooliin jiraate jetti. Garuu jireenya namaa yoo taatu waa hunda godhan saniifuu har'a yaanni kenna Sumayyaa fi Sa'iidoo fi Hayyuu irratti dhumate haga sagantaa biraa walitti deebinutti sagantaa kenna haga kabraa isiniif nutti. Assalaamu alaykum rahmatullahi wa barakaatu. Sa'iidoolleen kun akkanatti dhaabatee Hayyuu soqaa jira. Namni Hayyuu argitan